Pitao sam stand-up komičara Gorana Vinčića Vinč u vezi sa incidentom u Novom Sadu, kada je zajebavao lika u kolicima, a najglasnije se uvredila žena koja može da ustane i ode. Ko je tu zapravo invalid? Poslušajte šta ima da kaže. Odlično pitanje. Pa ja negdje na tom tragu i pokušavam raditi svoj stand-up, onako iskreno prema svima jednako. I kad se dese trenuci da je neko uređen na tuđi račun, kad je tu stvari radi ono što bi rekli Amerikanci, virtue signaling, to ne volim, jer postoji razlika između nečega što je iskrena zafrkancija, a nešto što je zlonamjerno. Ja se zaista trudim da nisam nikad zlonamjeran prema ljudima. Ispao sam masu puta, prešao sam granicu, što bi se reklo, ali to sam ponovio nekoliko puta, ponovit ću i sad. Ne možemo znati gdje su te granice ako ih nekad ne pređemo i moramo biti svjesni da smo odgovorni za ono što radimo. Na kraju krajeva ja radim javni posao i znam da nekad možda svojim postupcima ili svojim forama mogu nekad nekog uvrediti, ali ako ta osoba koja je tu prisutna nije uvređena, njoj je super, a neko drugi sad jeste, onda je li ta osoba, kako bi je nazvali, mislim da sad ne uvredim nikoga, ali je li ona invalid, ne znam, možda je moralni neki invalid, nešto je tu pokidano ili samo se tu trudimo zbog svoje samopromocije raditi neku vrstu, eto vidiš kako sam ja sad dobar, ali ništa to nije tako kao što izgleda. 99,9% ljudi koji dolaze na nastupe mislim da ipak kuže šta je humor i šta je zafrkancija. Hvala ti puno na ovom pitanju i nadam se da se vidimo na stand-upu, a di nego u prvom redu. Pozdrav!